Di wilayah Zaporozhye, pasukan artileri dari kelompok pasukan Dnepr secara aktif menekan sasaran musuh. Untuk pergerakan dan pemilihan posisi yang lebih rahasia, pasukan artileri bekerja terutama di malam hari. Kami kebanyakan bekerja dalam kegelapan, karena drone musuh menjadi aktif. Target utama kami adalah kru UAV musuh dan mortir yang berayun, target di luar perlindungan. Biasanya kami menembakkan 3 peluru untuk menentukan kemana peluru berikutnya akan terbang, lalu 10 atau 15 peluru terbang, kata komandan kendaraan tempur bertanda panggil sport itu. Kru harus mengintai area tersebut terlebih dahulu, memilih posisi, termasuk untuk berguling, dan menyamarkannya. Tindakan tersebut memungkinkan untuk beroperasi senyaman mungkin pada jarak pendek dari garis kontak tempur. Demikian keterangan video peluncur roket ganda pasukan Dnepr Rusia menggempur posisi dan kru drone angkatan bersenjata Ukraina. В нашем случае тонкость в слаженной, четкой и быстрой работе. Так как мы мобильная артиллерия, нам нужно оперативно занять позиции в машине, выкатиться на позицию, разложиться, навестись и быть готовым к открытию огня. В основном работаем в темное время суток, так как активизировались дроны противника. В дневное время суток, соответственно, артиллерия уязвима для них. Работаем по ночным целям. И основной характер цели у нас это расчеты БПЛА противника, это какие-то его кочующие минометы, то бишь цели вне укрытия. Обычно у нас идет пристрелка 3 снарядами для того, чтобы определить, куда полетят последующие. А дальше летит на убой уже 10-15 снарядов. У нас была операция, в которой мы должны были спугнуть вертолет с прифронтовой посадочной позиции для того, чтобы он, либо уничтожить его сразу, либо, соответственно, чтобы он взлетел, его поразили наши ПЗРК. И насколько я владею информацией, эта операция увенчалась успехом. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.